ubu si urw'umwe ntazi kuvuga neza, si ubumuga yavukanye ahubwo yabitewe n'ifungwa rye ubwo yajyanwe muri 2020 n'inzego z'umutekano akekwaho gucuruza akanyanga. Asa n'uwataye ubwenge ku buryo atakibasha kwiyitaho, arwaye amavunja ndetse ariheza ku buryo yumva yakwiberaho wenyine yigunze. Ntibyorohera ugerageje kuganira nawe kuko amajwi adasohoka neza ndetse n'icyo avuze nticyumvikane. Ibi ni ihurizo ku babana nawe umunsi ku munsi. Beruye Mbizi Rawureni uri mu kigero cy'imyaka 80 y'amavuko niwe se umubyara, avuga ko umuhungu we yafashwe muri 2020 akekwaho gucuruza akanyanga aza gufunga imyaka 2 ariko ngo yagiye ari muzima. Nyuma y'iki gihe mu buroko yaje kurekurwa ariko hatavuga ijambo na rimwe, atitira n'ibindi bibazo uruhuri. Ni ibintu byabereye urujijo uyu musaza. Yagiye muri gereza afunzwe aho afungirwa i Musanze, avayo yarasize umugore mu rugo, avayo arwaye. Si urw'umwe ngo amambere yabanaga n'umugore we mbere y'uko afungwa. Afunguwe umugore we yaramubonye ahitamo kumuta ngo ntiyabana n'umuntu urwaye winyarira ku buryo nibikomeye abyikoreraho. Uyu musaza arakomeza atubwira uku gutandukana k'umuhungu we n'umugore we. Yabonye arwaye indwara irenze ukwemera, yafatiwe muri gereza za Musanze yo ngiyo bavuga ko ari inkoni. Mu bwonko habaye toroma, nta bintu ashobora gukora, haba intoki zaramugaye, haba ijwi rye bwite ntabwo ashobora kuvuga ibyo arwaye, haba kwisukura ntabwo bishoboka. Amaze kugera mu rugo, umugore yahise amutaho ngaho ajya gushaka. Uru ruhurirane rw'indwara si urw'umwe bivugwa ko bwatewe no gukubitwa. Umusaza Beruye Mbizi yahisemo kumugarura mu rugo ngo amwiteho nyuma yo gutabwa n'umugore. Ni indwara isa n'iyabaye amayobera nubwo hakekwa inkoni yakubiswe ubwo yari afunzwe kuko ubwonko bushobora kuba bwaratokowe birarenga akangiza n'imyaka y'abaturanyi ayirandagura. Icyakora uyu musaza ngo ntiyatereye iyo, yamujyanye kwa muganga. Naje kujya kumuvuza rero kwa muganga, bati ntabwo twamuvura, mwakira igipapuro cyo kumuvuza by'agateganyo kuko nta ndangamuntu yari afite. Ubwo igipapuro kimaze amezi 3 ndamuvuza. Ubwo hari 2023 ndamuvuza. Bigeze hagati icyo cyemezo gishize bambwira ngo nishaka indangamuntu. Nabwo indangamuntu ndayishaka ubu ndanayifite. Ubwo nyuma yaho banje kumuvuza kandi umurenge namujyanye 2 barambwira ngo nimwandikishe kuri nge ngo bazamutangira mituwele kugeza amagingo aya. Kwa muganga hamaze umwaka baterigeze atari nta kinini na kimwe ashobora kubona. Ubu uyu musaza yikoreye umutwaro atazi igihe azaturira, cyane ko we n'umufasha we bamaranye igihe uburwayi butaboroheye, bityo kwita ku muhungu wabo birabakomereye. Ngewe narenze inkingo ndavunika amaboko 2, kandi ubwo uri kumva amaze kuvunika amaboko 2, ubwo natwe kwigwanaho kandi n'umusaza nawe wagwaye igihe kirekire biraturusha. Ariko noneho ikindi kigeretseho, uwo wavuye muri gereza kandi yaragiye ari muzima, akaba yaragarutse amerewe nabi, kandi natwe tukaba tutari kwishobora no kugira ngo ari twe tuguma tumushobore, biri kuturusha. Amikoro ntafite nayo uhereye ku burwayi bwanjye bwite. Ubu se hashika maje kujyayo inshuro 22, kandi ubwo burwayi ndacyaburwayi. Ni umutwaro leta yikoresha kuko nkatwe kuri uyu mwana niwe bageraho wenda bakagira icyo bamumarira, bakaza bamufasha kugira ngo tubone ukuntu natwe tuguma kuba turi gukuruka, ariko uyu mwana bakamudukuraho bakaza bamurengera. Uyu musaza avuga ko nta rwego na rumwe atabwiye kino kibazo kuva ku mudugudu, umurenge, akarere, ndetse ngo yagiye no muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu. Nagiye muri Minisiteri mu itaje ya 2, usanga muri sare handitseho ngo hafi y'urwo rurabyo handitseho ngo umuturage kwisonga nibamanuke
barebe inzirakarengane. Abaturanyi b'uyu muryango w'abereye mbizi na Epifaniya bavuga ko batunguwe n'uburwayi bwa surwumwe wafunzwe ari muzima akagaruka atavuga neza, basanga ari akarengane. Umwana bamujyanye muri gereza ari muzima, tugiye kubona agarutse ajya zamusanze, tubona agarutse atavuga, hari ikiragi ameze bacya, reba nuko ameze. Ubwo ni ikibazo nyine leta yakagombye gukurikirana. Natwe byaradutunguye tubonye umwana agarutse ameze utyo. Agiye kuza yaje ari ikiragi, ibyo biteye agahinda. Amaje kuza ari ikiragi kandi abandi banyururu baza ari bazima, turavuga tutese uyu yarwariye mu kashosi. Biradutungura kuko twagiye kumusura nk'umuntu wacu wafunguwe, tugezeyo dusanga ntavuga, amenya umuntu ku maso ariko ntashobore kumuvugisha, kandi intoki zikaba zitetema, nta kintu yafataga. Nubwo kugira ngo afata ibyo kurya ni ibintu Imana yakoze nyuma, ubundi baramutamikaga. Turamusabira ubufasha, nimba hari uko bamuvuza bakaba bamuvura, nibinanirana wenda bizananirana, ariko barabikoze nka leta ikagira ikifasha ababyeyi. Ubwo rero ni ikintu twasabaga, kugira ngo niba hari ibigo nyine bya leta bifasha nk'aba bantu nyine babe bamujyana muri ibyo bigo, hari ubwo leta imwiteho. Si ubwa mbere uyu musaza Rora azamuye kino kibazo, kuko no mu mwaka ushize yarakigaragaje. Iki gihe twavugishije Mwanangu Theophile, umuyobozi w'akarere ka Burera wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, yizeza uyu muryango kuwusura akareba imiterere y'ikibazo kigakurikiranwa. Turagikurikirana, tuzamusura turebe imiterere y'uburwayi bwo tumufashe. Ni icyizere cyaraje amasinde, kuko byarangiye ubwo twongeye kugerageza gushaka uyu muyobozi ufite mu nshingano imibereho myiza y'abaturage muri kano karere ka Burera ntiyitaba telefone. Mu nshuro 7 twamuhamagaye ndetse n'ubutumwa bugufi twamuhaye ntiyabusubiza, bituma tuvugisha umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru, Superintendent of Police SP Jean Bosco Mwiseneza, aduhamiriza mu butumwa bugufi ko uyu surwumwe yafunzwe azira gucuruza ibiyobyabwenge, naho kuri ubu burwayi bw'amayobera ngo hari izindi nzego afande atikijeho zabibazwa. Mwiriwe neza. Uyu musore surwumwe yafashwe na polisi, afatanwa kanyanga, ashyikirizwa ubutabera, ahanishwa gufunga imyaka 3. Ibijyanye n'ubuzima bwe kuva afunzwe kugeza ubwo yarangizaga ibihano yakatiwe n'urukiko, hari urundi rwego rukwiye kugira icyo rubivugaho. Kuva asohotse muri gereza, ikijyanye n'imibereho n'ubuzima, hari urundi rwego rukwiye kugira icyo rubivugaho. Ibi kandi bigashimangirwa na Nsengiyumva Donasiye, umukuru w'umudugudu wa Mubuga muri Bungwe. Uwo muhungu yacuruzaga kanyanga, noneho baza kumufata afite kanyanga, baragiye bajya kumufunga, ndumva bamufunze nk'imyaka 3. Yaragarutse aza yabaye ikiragi. Hari abavuga ko kuba yarafatanwe ibiyobyabwenge bitari gutuma akorerwa ibyo bita iyicarubozo, ahubwo ngo hari kwitabazwa itegeko rihana ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, ubundi ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa se urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Naho ngo kuba yaragiye akagaruka afite uburwayi ni akarengane gakwiye gukorwaho iperereza, uyu muryango ukarenganurwa.